ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, барномаи иттилооти ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон менамоем. Дар студия бо шумо Савсан Ғаюрзода. 8 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ноҳияи Ашт ташриф оварда дар деҳоти Ошоба бо фаъолияти ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Рахшона, ки парвариши моҳиро ба роҳ мондааст, шинос шуданд. 8 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ноҳияи Ашт ташриф оварда дар деҳоти Ошоба бо фаъолияти ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Рахшона, ки парвариши моҳиро дар ҳавзҳои суперинтенсивӣ ба роҳ мондааст, шинос шуданд. гуфта шуд ки аз соли 2018 инҷониб дар деҳоти Ошобаи ноҳияи Ашт бо таваҷҷӯҳ ба дастгириҳои ҳукумати кишвар, хусусан пешниҳоди имтиёз ва сабукиҳо, муассисони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Рахшона дар масоҳати зиёда аз 70 гектар заминҳои ғайри кишоварзӣ 22 ҳавзи парвариши моҳӣ ташкил намуданд. ҳоло дар ин ҳавзҳо зиёда аз 300 000 моҳӣ ба монанди амури сафед, пешонапаҳн ва зағорамоҳӣ парвариш меёбад. ин тадбир аз иқдомҳои муҳим дар самти амалишавии барномаи давлатии рушди соҳаи моҳипарварӣ ҳисоб ёфта барои таъмини амнияти озуқаворӣ ва фаровонии бозори дохилӣ бо маҳсулоти худӣ мусоидат мекунад. хоҷагидорони ҷамъият бо мақсади рушди соҳа ва таъмини бозори дохилӣ бо гӯшти парҳезӣ дар ин мавзеъ бори аввал парвариши моҳиро дар ҳавзҳои суперинтенсивӣ ба роҳ монданд. бо чунин тарз ба роҳ мондани парвариши моҳӣ ба хоҷагидорон манфиати бештар меорад, зеро дар 1 гектар ҳавзи суперинтенсивӣ имкони парвариши зиёда аз 10 000 моҳӣ мавҷуд аст. дар ҳавзи муқаррарӣ бошад, дар ҳамин масоҳат метавон ҳамагӣ 2,5 000 моҳӣ парвариш намуд. масоҳати умумии ҳавзҳои суперинтенсивии хоҷагии моҳипарварии Рахшона 10 гектар буда, айни ҳол дар ин масоҳат бештар аз 100 000 моҳӣ парвариш карда мешавад ва интизор меравад ки натиҷаи хуб ба бор орад. вақте ки мо барои барномаи рушди маҷмӯавии чорводорӣ, ки барои соли 2018-2022 буд, мо барои иҷроиши ин барнома бо парвариши моҳӣ корро оғоз кардем. аввало 3 гектар масоҳат доштем, ҳавзи мо ҳамагӣ гуфтам мумкин 5-6 000 моҳӣ парвариш мекардем. мана соли 2020 бо ташрифи ҷаноби олӣ аллакай мо 44 гектар ҳавзои моҳиро ифтитоҳ кардем ва он вақт ҷаноби олӣ президента мо дастур доданд ва дастгирӣ карданд ки ҳавзҳои моҳӣ васеъ карда шавад. бо дастгирӣ бевоситаи президента мо масоҳати ҳавз аллакай имрӯз 72 гектар мебошад. дар ҳавзои суперинтенсивӣ моҳӣ дар 1 сол то 2 кило вазн мегирад, дар ҳавзои муқаррарӣ бошад 1 кило изофатар. ин бартарӣ дорад. ин ҳавзҳо бо тариқи автоматикӣ оксиген метиҳад, бо тариқи автоматикӣ хӯроко метиҳем. бо мақсади истифодаи ҳавзҳои мавҷуда дар хоҷагӣ парвариши мурғобӣ низ ба роҳ монда шудааст. барои хоҷагидорони ҷамъият ин таҷрибаи аввал буда, дар айни замон дар 2 ҳавз зиёда аз 10 000 мурғобӣ парвариш меёбад. бо ташаббус дастгирии соҳибмулки мо парвариши мурғобиро ба роҳ мондем, ки аз рӯи гуфтаи мутахассисо барои ҳавзҳои моҳипарварӣ фоидаи калон мебиёрад. бинобар он мо аллакай зиёда аз 10 000 мурғобӣ парвариш карда истодем. мана чӣ хеле ки дида истодед. албатта ин чизам хӯроки парҳезӣ, гӯшти парҳезӣ ҳай 3 моҳ ба ҳай 1,5 кило 2 кило гӯшт мегирад. бозори истеъмолӣ ва фикрам мувофиқ аст, талабот ҳаст. мурғобие ки мо парвариш карда истодем ба моҳӣ ягон зарар надорад, таъсири манфӣ намерасонад. гӯшти парҳезӣ 3 сол карда мешавад, оксигенро бештар мекунад. ин мурғоби машҳури пекинӣ буда, оянда мо ният дорем ки инро боз зиёд мекунем. даромад аз фурӯши моҳӣ як роҳи ғанӣ гардонидани буҷаи хоҷагиҳо ва беҳтар кардани шароити иқтисодию иҷтимоии кормандони соҳа мебошад. дар давоми солҳои 2019-2023 коргарони хоҷагӣ 1200 тонна гӯшти моҳӣ истеҳсол намуданд. дар соли равон бошад, бо амалӣ намудани тадбирҳои зарурӣ ҳаҷми истеҳсоли моҳӣ ба 600 тонна расонида мешавад.
гуфтанд ба маврид аст ки дар ҷумҳурии тоҷикистон бо ташаббуси президенти кишвар барномаи давлатии рушди соҳаи моҳипарварӣ қабул ва мавриди амал қарор дорад. зимни шиносоӣ бо фаъолияти хоҷагии моҳипарварии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди рахшона иттилоъ дода шуд ки оянда дар ин мавзеи хушобу ҳавои ноҳияи Ашт коргоҳи банду басти моҳӣ низ бунёд карда мешавад. бо таъсиси коргоҳи банду басти моҳӣ чандин нафар сокини маҳаллӣ бо кор таъмин гардида ба бозор асосан маҳсулоти тайёр пешниҳод карда мешавад. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба роҳбарияти вилояти Суғ ва ноҳияи Ашт ҷиҳати боз ҳам рушд бахшидани соҳаи моҳипарварӣ ки аз бахши сердаромади иқтисоди миллӣ ба шумор меравад дастуру супоришҳои мушаххас доданд. масъулони ҷамъият иброз доштанд ки ҳафзҳои моҳипарварӣ барои рушди сайёҳии моҳидорӣ низ бо хизматрасонии муносиб омода мебошанд. дар ҳудуди ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди рахшона ба ғайр аз ҳафзҳои моҳипарварӣ зиёда аз 1000 гектар замини корам ва бештар аз 150 гектар боғи хуш, зардолу, биҳӣ, ангур ва анор мавҷуд аст. ҳамасола хоҷагидорон аз ҳисоби заминҳои бекорхобида ва талу теппаҳо масоҳати боғоти хушро зиёд менамоянд. дар ин ҷамъият масоҳати боғи хуш зиёда аз 130 гектарро ташкил медиҳад. хоҷагидорон соли гузашта аз ин боғот наздики 200 тонна меваи хуч ҷамъоварӣ намуданд. дар давоми солҳои 2018-2024 аз тарафи ҷамъияти мазкур дар мавзеи ҳафтепаи деҳоти ошобаи ноҳияи Ашт 160 гектар замини дар истеҳсолоти кишоварзӣ истифоданашаванда ва чарогоҳҳо аз худ карда шуда ҳамасола аз ҳисоби кишту парвариши зироати пахта, гандум ва хӯроки чорво даромаднокии кишоварзон бештар мегардад. хуч ин меваи содиротӣ мебошад. ҳар соле майдони хучро васеъ карда истодем. соли гузашта зиёда аз 160 тонна мо хуч истеҳсол кардем. мана имсолам ҳосил хеле фаровон. баъди 10 сентябр ҷамъоварии хучро оғоз менамоем. соли равон хоҷагидорони ҷамъият боз 6 гектар замини бекорхобидаро ки солҳо инҷониб бо сабаби шӯразор будан кишт намешуд ба гардиши кишоварзӣ ворид намуда барои таъмин бо оби полезӣ 2 чоҳи амудӣ ва 1 ҳавзи захиравӣ бунёд карданд. дар заминҳои аз худшуда гандум ва хӯроки чорво кишт карда мешавад. соли 2025 бештар аз 30 гектари дигар обёрӣ гардида дар ҳамин масоҳат бунёди боғи хуч ба нақша гирифта шудааст. хоҷагидорон иброз доштанд ки бо бунёди боғи хуч ҳолати мелиоративии заминҳо беҳтар ва даромади хоҷагидорон аз ҳисоби фурӯши меваи он зиёд мегардад. меваи хуч пурра ба хориҷи мамлакат содирот карда мешавад. дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди рахшона зиёда аз 1000 нафар бо кори доимӣ таъмин буда ҳамасола дар вақти кишту кор ва ҷамъоварии ҳосил боз 500 нафар бо кори мавсимӣ ҷалб мешаванд. 8 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари кӯрӣ дар ноҳияи Ашт корхонаи паррандапарварӣ ва фермаи чорвопарварии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди рахшонаро дар деҳоти Ошоба баъди навсозӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. 8 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ дар ноҳияи Ашт корхонаи паррандапарварӣ ва фермаи чорвопарварии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди рахшонаро дар деҳоти Ошоба баъди навсозӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. корхонаи мазкур аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ Манзуралӣ Маҳмадҷонов сохта шудааст. корҳои таҷдиду барқарорсозии ин ду иншоот моҳи январи соли 2024 оғоз гардида аз ҷониби ширкати сохтмонии рахшона бо сифати баланд ва дар муҳлати муқаррар гардида анҷом дода шуд. масоҳати умумии корхона 86808 метри мураббаъро ташкил медиҳад. зимни шиносоӣ бо шароит ва имкониятҳои иншоот ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маълумот доданд ки дар фабрика парвариши мурғи бройлерӣ барои гӯшт ба роҳ монда шудааст. шароити нигоҳубини парранда ба талаботи санитарию эпидемиологӣ ва бехатарии озуқа ҷавобгӯ мебошад. барои навсозӣ ва таҷҳизонидани фабрика бо дастгоҳҳои муосири соҳа 1 миллион 853 ҳазор сомонӣ харҷ гардида дастгоҳҳои зарурии он аз ҷумҳурии мардумии чин харидорӣ шудааст. дар пайравӣ ба иқдомҳои шоистаи ҷаноби олӣ барои пешрафти хоҷагии халқи ҷумҳурӣ ҳиссаи худамонро мегузорем. 2003 сол ман нафақаҳо будам. фарзанду тавсия кардам ки зиёрати хонаи худо кунед. ман якчанд бор онро таклиф кардам, ман нахостам. ман гуфтам ба ҷои зиёрати хонаи худо мо ягон мактаб, ягон касалхона созем. фарзандон розӣ шуданд, як мактаби намунавӣ сохта доданд.
به استفاده دادیم. در این مکتب زیاده از 800 نفر خوانندگان تعلیم و تربیت میگیرند. در جمعیت رخشانه ساحه‌های خواجگی قشلاق از آن جمله چاره‌داری، غله‌کاری، پخته‌کاری، چاره‌داری، ماهی پروری، مرغ پروری، همین ساحه ها در عمل می باشد. در دایره کارهای سازندگی آن من فابریکه مرغ پروری و فرم چاره‌داری تشکیل کردم. برای به کار تامین کردن یک چند نفر کارگران حصه‌گذار می باشیم. در آینده نقشه داریم که همه این ساحه‌های خواجگی خلقی که من نامبر کردم رواج و رونق داده، آدمان را به کار تامین کرده. در پیشرفت ساحه پروری و چاره‌داری حصه خودمان را می‌گذاریم. اصول پرورش پرنده در کارخانه مذکور از جمله تامین با آب و غذا در وقت معین گردیده تجربه زمانوی می باشد که از چند لحاظ منفعت آور است. از جمله در صرفه وقت کم تلف یافتن غذای پرنده و بخطری آن تأثیری مثبت می‌رساند. برای ماندن چنین طرز کاربری با استفاده از دستگاه‌های معاصر کار را آسان نموده غذانوکی محصولات را بلند می‌بردارد. تا امروز در کارخانه زیاده از 40,000 پرنده نگاهبین شده برای گوشت مرحله به مرحله به شرکت دلیران انتقال داده می‌شود. اولا منتدار هستیم که 20 نفر با جای کار تامین هستیم. وظیفه ما از آن عبارت است که برای نگاه بینی چه جا گرمی هاشون نگاه میکنیم، خرد و خوراکشون نگاه میکنیم برای آنکه افزایششان نقص شود. خوراک در یک روز 2 بار داده می شود، سحر بگاه. آبشان به طور اتوماتیکی تامین شدگی اینا آبشون خودشان خورده می استند. ما کوشش میکنیم که وظیفه که در ما داده اند سری وقت اجرا کنیم، نظارت کنیم، گرمی هاشون تازگی آزادگیشون نگاه داریم، گوشت های با صفت پرهیزی پیشنهاد نماییم. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان مسئولین را جهت استفاده ثمرناک شرایط کارخانه و برای در آینده ادامه دادن چنین اقدام های سازنده دستور و هدایت ها دادند. در کارخانه مذکور چارهای کلان شیری نگاهبین شده همروزه نزدیک 200 لیتر شیر از آن به کارخانه های کارکردی جمعیت روانه کرده می شود. چارواهی که در این فرما نگاهبین کرده می شود نوعی ذاتی علایی تاجیکی بوده مادگاوی آن تا 450 کیلوگرم وزن دارد. در کارخانه مذکور برای درست نگاهبین نمودن چاروا شرایط خوب فراهم آورده شده است. با مورد بهره برداری قرار گرفتن کارخانه مذکور زیاده از 20 نفر ساکنان و متخصصان محلی با کار دائمی و معاش خوب تامین گردیدند. ساحه چاره‌داری یک افضلیت خاصه دارد. برای اون که همه استحصال محصولات چاره‌داری نیاز اولی مردم است. در ناحیه اشت در همه شکل خواجگیداری زیاده از 156,000 مول کلون چاقدار و زیاده از 450,000 سر چاره‌های معده موجود است. در کارخانه پرنده پروری استحصال گوشت پرنده و فرم شیری مولی مرغ گوشتی پرورش کرده شده ایستاده است. اینچنین 200 سر مول ذات علای تاجیکی شیرده می باشد. در نوع این یکی از قدم های اولین و افضلیتناک می باشد. با دستگیری جناب والی محترم امامعلی رحمان این ساحه از اندازها آزاد کرده شده برتریت های زیاد داده شده ایستادند. در آینده جمعیت دارای مسئولیتش محدود رخشانه نیت دارند که پرورش مرغ گوشتی را زیاد و فرمه آن را وسیع گردانند. اینچنین زیاد نمودن سرشمار چاره‌های کلان شاخدار شیرته از حساب ذات‌های خوب وطنی و خارجی به نقشه گرفته شده است. عامل‌هایی که باعث کساد شدن این چاروا می‌گردد این پیش از همه از منطقه نامساعد آوردن چارهای بیمار و به نظرداشت کرانتین یک جای نمودن چارهای صحت به بیمار میباشد. طبق نقشه چاره‌بینی‌های اپیزیولوژی پیشگیری کننده و به ضررگردانی را میگذرانه تا اینکه چاروا سالم باشد و ثمرناکی آن خوبتر گردد. ذات علای تاجیکی از جهت خوشصفتی گوشت و محصولناکی بلند شیری در تمام منطقه‌های جهان موقع خاص را اشغال می‌نماید. برای بلند برداشتن محصولناکی چاروا ما باید با چاروا غذای خوشصفت و سرغذا تامین نماییم. ما کوشش می‌نماییم که تمام چاره‌بینی‌های پیشگیری کننده و طبابتی را سریع گذرانیده سلامتی چاروا را
хуб нигоҳ дорем. ҳамарӯза бо истифода аз маҳсулоти корхонаи мазкур қаймоқ, ҷурғот, равғани зард ва қурут истеҳсол карда мешавад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аснои шиносоӣ ва суҳбат бо масъулин иброз доштанд ки бо зиёд шудани талаботи сокинон ба маҳсулоти гӯштӣ бунёди чунин фермаҳо дар шаҳру ноҳияҳои кишвар муҳиму саривақтӣ мебошад ва ин омил дар устувории иқтисодиёти миллӣ таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти парҳезӣ ва дастрасӣ ба он таъсири мусбӣ мерасонад. ҳамин аст ки ба хотири рушди соҳаи чорводорӣ ва паррандапарварӣ дар кишвар тадбирҳои муҳим амалӣ шуда соҳибкороне ки ба рушди соҳа таваҷҷӯҳ доранд ҳамаҷониба дастгирӣ меёбанд. дар оянда ҷамъият нақша дорад дар ҳудуди корхона боз биноҳои нав барои корхонаи паррандапарварӣ бунёд ва истеҳсоли гӯшти паррандаро афзун намуда дар таъмини сокинон бо кори доимӣ саҳмгузор бошад. 8 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари кӯрӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд дар ноҳияи Ашт бо фаъолияти хоҷагии деҳқонии Абдуҷаббор шинос шуданд. 8 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд дар ноҳияи Ашт бо фаъолияти хоҷагии деҳқонии Абдуҷаббор шинос шуданд. Хоҷагии деҳқонии Абдуҷаббор дар масоҳати 743 гектар бунёд гардида, дар он 343 гектарро дарахтони зардолӯи навъҳои мирсанҷалӣ, кадухурмоӣ ва бобоӣ ташкил медиҳад. Инчунин дар масоҳати 4 гектар замин 2660 бех гелоси навъҳои дили кафтар ва ливой, инчунин скинен ки аз хориҷи кишвар ворид гардидааст, шинонида шуда бо усули интенсивӣ парвариш карда мешавад. айни замон дар хоҷагии мазкур 15 нафар сокини маҳаллӣ бо кори доимӣ таъмин буда, дар вақти ҷамъоварии ҳосил 50 каси дигар ба корҳои саҳроӣ ҷалб карда мешаванд. ман дар ҳамин хоҷагии деҳқонии Абдуҷаббор ба ҳайси ҳамчун деҳқон ва боғбон кор мекунам. дар мобайни гелосҳо мо кишти полезу кори дем, сабзавотҳо ба монанди харбуза, тарбуз, қаламфири булғорӣ, бодринг, лобиё, мош ҳосили фаровон гирифтем. мана хеле ки ба шумо маълум аст дида истодед, харбузу тарбуз ҳосили дуюмбора аст, ҳосил дуюмро ҷамъоварӣ карда истодем. ин барои беҳбудии мардум аст, барои беҳбудии коргарон аст. мо 15 нафар дар хоҷагии деҳқонӣ кор мекунем, ҳама маоши хуб мегирем, маоши баланд мегирем. ана вақте ки сабзавотҳо пух бо як 50 нафари дига бо ба кор таъмин мешаванд, омада ба мо ёрдам мекунанд ва ба маоши хуб мегиранд. лозим ба зикр аст ки хоҷагии мазкур обёрии заминҳоро ба тарзи қатрагӣ ба роҳ мондааст ва он имкон медиҳад ки харҷи барзиёди об, хароҷоти зиёди қувваи корӣ ва нуриҳои минералӣ ва ҳамзамон аз шӯршавӣ эмин монад. ба сарвари давлат иттилоъ дода шуд ки ғунҷоиши ҳавзи захираи оби хоҷагӣ 1550 кубро ташкил медиҳад ва тавассути пойгоҳҳои обкашии барқӣ аз 2 то чоҳи амудӣ ва оби дарё дар муддати 10 соат пур гардида, бо он метавон 10 гектар заминро дар муддати 3 соат обёрӣ намуд. мо бо ҳамроҳии мутахассисо ҳамин рушди саноати ҳамин оби қатрагӣ иштирок карда мо ҳам омӯхтем ки барои заминҳои худ барои камасраф шуданаш ҳамин чизро истифода барем. аз ҳавз насос мекашад бо филтрҳои қуммимондагӣ якумшба, дуюмшба филтрҳои шайбошинӣ мегӯем ҳамина мондагӣ. баъд бо ин воситаи зарф мо метавонем нуриҳои минералиро бо воситаи қатрагӣ атола карда ба ниҳолҳо таъмин кунем. нуқтаи алоҳидаи таъминоти барқӣ барои боз ҳам ҷоннок ба роҳ мондани фаъолияти пурсамари корӣ мусоидат мекунад. барои бомаврид ва самаранок истифода шудани замин, саҳмдорон дар байни қатори дарахтон зироаткориро ба роҳ мондаанд. бо мақсади пурқувват намудани замин, инчунин ба даст овардани ҳосили дилхоҳ, дар кишти аввал хӯроки чорвои навъи рапс кишт ва ҷамъоварӣ карда шуд. айни замон дар кишти такрорӣ парвариши тарбуз, харбуза, мош, лубиё, қаламфури булғорӣ, шалғам, райҳон ва дигар навъи сабзавот ба роҳ монда шуда, хоҷагидорон бо истифода аз таҷрибаи пешқадам ва риояи қоидаҳои агротехникӣ ҳосили назаррас ба даст меоранд. хоҷагии деҳқонии Абдуҷаббор соли 2014 таъсис ёфтагӣ. дар хоҷагии мо 7 гектар зардолизор буд пештар. аз ҳамин зардолизорро бо усули анъанавӣ обдода ёрӣ карда мешуд.
ҳозир бошад мақсад кардем ки барои обёрии ҳамин анъанавия ба ҳам тему ва ҳосили нағз гирифтан усули қатрагӣ гузаштем. 4 гектар гелос шинондем. Ин гелосҳоро бо усули қатрагӣ интенсивӣ ба об таъмин кардем. Барои ҳосили нағз гирифтан то гелосҳо шудан мо кишти такрорӣ гузарондем. Дар оянда мақсад дорем ки ҳамин 4 гектар кишти такрорӣ гузаштамо боқӣ монда 3 гектаршам боғҳои интенсив ба табдил дода аз ин зиёдтар ҳосилро ба даст биёрем. خیلی که میبینید حوزه بوری اول در حدود ناحیه همین حوزه که آبجمع کنی ما تشکیل کردیم. در آینده ما با زمینایی که در پهلوی ما هست با آبی همین قطرگی تامین کردن به امکانیت داریم. نیت داریم که در آینده با دیگر خوجگاهایی که میخواهند همین زمین هاشون رو با همین اصول تامین کنند ما همکاری رو به راه میمونیم. با اصول انعنوی 1 هکتار زمین هایی که آبیاری میشد 800 کوب آب میرفت. انا حاضر با هر 1 هکتاری که با اصول خطرگی تامین شده است 100 کوب آب رسانده است. حاضر رو که در همین موضع حاضر دیده استودید 10 ساعت به پر میشد. پیشتر 10 ساعت به اگر ما 1 هکتار آفتیم حاضر همین که از همین اصول خطرگی 3 ساعت به آب میتیم. بعد بازدید و شناسایی پرزیدنت کشور در همین جا از نمایش هنرهای مردمی و محصولات خوشصفت و از جهت اکولوژی تازه خوجگی‌های دهقانی و الهیده حدود ناحیه دیدن نمودند. در نمایشگاه اهل زحمت دسترنج خود را که با شکل‌های گوناگون به معرض گذاشته شده بود معرفی نمودند. یادآور می‌شویم که ناحیه اشت با امکانات خوب جغرافی اینچنین آب و هوای مطابق برای پرورش همه گونه نوع‌های زردآلو مساعد است و در خوجگی‌های دهقانی حدود ناحیه نمودهای گوناگون آن پرورش می‌یابد. زردآلوی خوش‌طعم این منطقه در بازار جهانی طلبگاران زیاد دارد و در نمایشگاه امروزه آن در شکل‌های تر و تازه خشک شده، کنسرو شده و دیگر نوع‌ها پیشنهاد گردید. در قسم دیگر نمایش محصول دست آهنگران، هنر نامپذیر کدبانوها و یک قطار هنرهای مردمی که از رشد هنر و هنرمندی در این ناحیه دوردست درک می‌دهد و معرض گذاشته شده بود. سرور دولت ضمن شناسایی با دستاوردهای خوجگیداران به فعالیت نظررس آنها بهای بلند داده، جهت باز هم ثمرناک استفاده نمودن زمین که کفیل تامین امنیت آذوقه‌واری بوده در شرایط کنونی سری وقتی است دستور و سپارش‌های مشخص دادند. 8 سентябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар идомаи сафари кори дар ноҳияи ашт ба фаъолияти корхонаи ресандагии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди саноати ашт расман оғоз бахшиданд. 8 сентябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар идомаи сафари корӣ дар ноҳияи ашт ба фаъолияти корхонаи ресандагии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди саноати ашт расман оғоз бахшиданд. корхонаи ресандагӣ нахустин корхонаи ширкати саноати ашт мебошад ки бо саҳму иқдоми соҳибкорони ватанӣ зайлобиддин мақсудҷонов ва манзуралӣ маҳмадҷонов бо мақсади коркарди нахи пахта истеҳсоли маҳсулоти нимтайёру ниҳоӣ ва бунёди ҷойҳои корӣ таъсис дода шудааст. таъсиси фаъолияти коргоҳу корхонаҳои нав дар афзун намудани маҷмӯи маҳсулоти саноатӣ, рушди иқтисоди миллӣ, ҳалли масоили иҷтимоӣ аз ҷумла фароҳам овардани ҷойҳои нави корӣ нақши муҳим доранд. ба президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ дода шуд ки корхонаи ресандагӣ бо равона намудани 64 миллион сомонии сармояи дохилӣ бо бунёди иншооти истеҳсолиёи инфраструктураи саноати сабук, вориду насби дастгоҳу таҷҳизоти муосир таъсис дода шудааст. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон иқдоми соҳибкорон ва мутахассисони ширкати саноати аштро дар таъсиси ин корхонаҳои саноатӣ ки саҳмгузорӣ дар татбиқи ҳадафи чоруми стратегӣ саноатикунонии босурӯти кишвар ва истиқболи арзанда аз ҷашни фархундаи 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон мебошад, шоиста арзёбӣ намуданд. дар корхонаи навтаъсис коркарди нахи пахта ва истеҳсоли ришта бо технологияи пешрафта ба роҳ монда шудааст.
таҷҳизоти технологӣ сохти ширкати рифаи давлати Италия аз ҷумҳурии мардумии Чин ворид карда шудааст ва ин технологияи нави соҳа мебошад. иқтидори истеҳсолии солонаи корхона коркарди зиёда аз 5000 тонна нахи пахта ва истеҳсоли ришта аз он мебошад. бо фаъолияти корхонаи ресандагӣ беш аз 350 нафар сокинони деҳоти ноҳияи Ашт бо кори доимии баландмузд таъмин гардиданд ки аксар коргарону мутахассисонро занону духтарон ташкил медиҳанд. коркарди нахи пахта, истеҳсоли маҳсулоти нимтайёру ниҳоӣ яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иқтисодии ҳукумати кишвар ва бахши муҳими ҳадафи стратегии саноатикунонӣ бо суръати Тоҷикистон маҳсуб меёбад. истеҳсоли маҳсулоти ресандагӣ, бофандагӣ ва маҳсулоти ниҳоӣ дӯзандагӣ омили афзун гардидани ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти соҳаи саноати сабук ва манфиат ба иқтисоди миллист. дар ноҳияи Ашти вилояти Суғд баҳри иҷрои барномаҳои ҳукумати кишвар оид ба рушди пахтакорӣ чорабиниҳо амалӣ гардида, таи солҳои охир ҳаҷми истеҳсоли пахта зиёд карда шудааст. истеҳсоли солонаи пахта дар ноҳия ба 15-16 ҳазор тонна ва нахи пахта ба зиёда аз 6 ҳазор тонна расидааст. ноҳияи Ашти вилояти Суғд минтақаи рушдёбандаи аграрию саноатӣ маҳсуб меёбад. бо таваҷҷӯҳи доимии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати кишвар, ноҳияи Ашт давоми солҳои соҳибистиқлолӣ тараққӣ ёфта, баҳри рушди минбаъда дар ноҳия имконияту иқтидорҳо зиёд мешаванд. дар асоси барномаҳои давлатӣ ва иқдомҳои соҳибкорону сармоягузорон дар ноҳия лоиҳаҳои нав таҳризӣ ва татбиқу амалӣ карда мешаванд. ба пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 5 лоиҳаи рушди ноҳияи Ашт пешниҳоду муаррифӣ гардид. лоиҳаҳои сармоягузорӣ бо иқдоми соҳибкорону мутахассисони ватанӣ дар соҳаи саноат татбиқ карда мешаванд. ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди саноати Ашт дар асоси нақшаҳои тиҷорати истеҳсолӣ 4 адад корхонаyu коргоҳҳои нав бунёд менамояд. дар корхонаи ресандагӣ коргоҳҳои бофандагӣ ва рангубори мато таъсис дода мешаванд, ки бо ин ҷараёни пурраи коркарди нахи пахта дар ширкати саноати Ашт ба вуҷуд оварда мешавад ва ин саҳмгузорӣ дар татбиқи сиёсати иқтисодии ҳукумати кишвар оид ба афзун намудани ҳаҷми коркарди нахи пахта дар дохили кишвар ва истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ аз нахи пахта мебошад. татбиқи ду лоиҳаи дигар, бунёди заводи истеҳсоли асфалт ва коргоҳи истеҳсоли қуттиҳои пластикӣ имконият медиҳад, ки дар ноҳияи Ашт самти нави саноат таъсис дода шуда, талаботи иқтисодиёти ноҳия бо маҳсулоти ин коргоҳҳо таъмин мегардад. истеҳсоли асфалти гарм алҳол мавҷуд нест ва талабот ба қуттиҳои пластикӣ барои меваҳои тару тоза ва хушконида зиёд мебошад. дар ноҳияи Ашт масоҳати боғҳо то ба 18 000 гектар расида, меваи боғоти ноҳия хусусан зардолуи тару тоза ва хушконида аз потенсиалҳои калони содиротӣ мебошад. аз ҷониби ширкати шарбати Ашт лоиҳаи бунёди корхонаи бастубанд ва коркарди зардолу бо иқтидори истеҳсолии 1000 литр афшураи зардолу дар як соат, бастубанди 20 тонна зардолуи тару тоза дар як баст ва 10 тонна меваи хушконида дар як баст муаррифӣ карда шуд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо лоиҳаҳои иншооти корхонаю коргоҳҳои саноатӣ шинос шуда, иқдомҳои соҳибкорони ватаниро арзанда арзёбӣ намуданд. таъкид ёфт, ки иқдоми ҳукумати кишвар оид ба эълони ҳадафи чоруми миллӣ саноатикунонӣ бо суръати кишвар аз ҷониби соҳибкорону сармоягузорони ватанӣ дастгирии комил ёфтааст ва дар татбиқи ҳадафҳои рушди иқтисодиёти Тоҷикистони соҳибистиқлол маҳз соҳибкорони ватандӯст саҳму ҳиссаи калон доранд. ба сохтмони ҳамаи ин 5 корхонаyu коргоҳҳо соли 2025 оғоз бахшида мешавад ва ин лоиҳаҳо давоми солҳои 2025-2027 татбиқ карда хоҳанд шуд, ки саҳми арзандаи соҳибкорону сармоягузорон маҳсуб меёбад. ба татбиқи ин лоиҳаҳо беш аз 100 миллион сомонӣ сармояи дохилии соҳибкорони ватанӣ ҷалб мегардад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд, ки ин иқдомҳои соҳибкорон татбиқи лоиҳаҳои бунёди корхонаyu коргоҳҳои саноатӣ ба рушду пешрафти минбаъдаи ноҳияи Ашт заминаи воқеӣ мебошанд. дар ноҳияи Ашт потенсиалҳо хеле зиёданд барои рушди соҳаи саноат ва иҷроиши ҳадафи чоруми миллии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба саноатикунонии кишвар аз тарафи соҳибкорони ноҳия нақша ва лоиҳаҳои мақомоти иҷроии ҳукуми давлати ноҳия таҳризӣ карда шуда истодааст ва ҳамасола баҳри иҷроиши он аз тарафи масъулин корбарӣ рафта истодааст. соҳаи саноат дар ноҳияи Ашт рушд меёбад ва дар мисоли ифтитоҳи чунин корхонаҳои калон ва коркарди ашёи хом ва инчунин татбиқ шудани ҳамин лоиҳаҳое, ки пеш аз тарафи соҳибкорони муваффақи ноҳия пешниҳод шуда истодааст, ин барои рушду нумӯи ноҳия ва
زیاد شدن حجم استحصال محصولات، درآمدناکی و رشد اقتصادی ناحیه بسیار زمینه مساعد می‌گذارد. در برابر افتتاح چنین کارخانه‌ها و تطبیق لایحه‌های در پیش استاده، باز در ناحیه امکانات و ذخیره‌های طبیعی و دیگر موجودند که ما امکانات فراهم می‌آوریم که ناحیه را به یک ناحیه رشد کرده صنعتی تبدیل دهیم. صاحبکاران وطنی اساساتی صاحبکاران ناحیه اش را تأسیس دادند. این ثمره آن است که سیاست پیشگرفته حکومت جمهوری تاجیکستان و به واسطه اساسگار صلح و وحدت ملی محترم امامعلی رحمان را صاحبکاران اش دستگیری نموده برای رونق دادن رشد ساحه صنعت خیلی اقدام‌های مهم کرده شدند که مثال روشن این 4 کارخانه نوتأسیس میباشند. هشتم سپتامبر президент جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمون در مجمع کارخانه‌های استحصالی شرکت صنعتی رشت کارخانه‌های دوزندگی و جرابافی و کارگاه پایافزالدوزی را مورد استفاده قرار دادند. هشتم سپتامبر президент جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در مجمع کارخانه‌های استحصالی شرکت صنعتی اشت کارخانه‌های دوزندگی و جرابافی و کارگاه پایافزالدوزی را مورد استفاده قرار دادند. صاحبکاران وطنی و متخصصان شرکت صنعتی اشت در دهه گلشن کارخانه‌های دوزندگی و جرابافی و کارگاه پایافزالدوزی را تأسیس و بنیاد نمودند که این سه کارخانه و کارگاه استحصالی یکجایه با کارخانه رساندگی زمینه به مجمع صنعتی رشد یابنده میباشد. این اقدام در رشد صنعت در دهات سهم ارزنده و مناسبت اعلان سالهای 2022-2026 سالهای رشد صنعت ارزیابی گردید. اطلاع داده شد که کارخانه دوزندگی با وارد و وصل و نصب 33 عدد دستگاه‌های معاصر تأسیس یافته است. در کارخانه برای 33 نفر زنان و دختران محلی جایهای کاری فراهم آورده شده است. در کارخانه یک قطار محصولات دوزندگی چون لباس‌های زنانه، مکتبی، مخصوصی کاری و همچنین لباس‌های ورزشی دوخته می‌شوند. президент جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ضمن شناسایی از کارخانه دوزندگی با کارگران، زنان و دختران صحبت کرده با مسئولان و متخصصان کارخانه سپارش دادند که حجم استحصال محصولات دوزندگی زیاد و از حساب درآمدناکی معاش کارگران بلند برداشته شود. زنان و دختران کارخانه به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای فراهم آوردن چنین شرایط‌ها و غمخواری نسبت آنها اظهار سپاس و قناعتمندی نمودند. من بعد از ختم مکتب میانه راست به همین کارگاه دوزندگی آمدم، چون که من در وقت مکتب من هم دوزندگی را هم در خانه آموخته بودم و ما خرسند از آن هستیم که چنین شرایط مساعد برای ما فراهم آورده شد. ما خیلی خرسند از آن هستیم که پیشوای معظم ملتمان محترم امامعلی رحمان این کارخانه را به ما گشاده دادند و ما از پیشوای ملتمان خیلی منتدار هستیم. کارخانه جرابافی نخستین در منطقه بوده با وارد و نصب 100 عدد دستگاه تأسیس داده شده است. کاری دستگاه‌ها به طور اتوماتیک صورت گرفته محصولناکی بلند دارند. در 100 دستگاه در یک شبانه روز در دو بسته کاری 20,000 جفت جراب استحصال می‌گردند. حجم استحصال سالانه جراب در کارخانه نوتأسیس جمعیت دارای مسئولیت محدود صنعتی اشت بیش از 6 میلیون جفت را تشکیل می‌دهد. برای جرابافی 4 نوع ریشته در 4 رنگ همچون اساس استفاده شده، گل‌های جراب‌ها از 6 رنگ ریشته استحصال می‌گردند. استحصال جراب‌ها از 5 مرحله تکنولوژی جرابافی، نکچه‌دوزی، درزمال بوغی، تمغه‌گذاری و بندوبست عبارت میباشد. جراب‌ها مطابق با استاندارد و صفت با تمغه مالی صنعتی اشت استحصال جمهوری تاجیکستان به خریداران پیشنهاد می‌گردد. در استحصال جراب‌ها در یک بس 50 نفر با کاری بلندمزد تامین گردیدند و کارگران اکثر زنان و دختران محلی اند. президент کشور محترم امامعلی رحمان ضمن شناسایی با کارخانه تازه بنیاد صحبت با صاحبکاران و متخصصان و کارگران دستور و سپارش دادند که به صفت و استاندارد محصولات دقت خاصه داده من بعد حجم استحصال را زیاد نمایند، زیرا طلبات به این محصولات وطنی در بازار داخلی زیاد بوده. تامین طلبات اهالی کشور با محصولات وطنی از سمت‌های افضلیتناک رشد ساحه صنعت در مملکت محسوب می‌یابد. کارخانه جرابافی این نخستین کارخانه در ناحیه اشت میباشد که با 100 عدد دستگاه‌های زمانوی تامین کرده شده است که در اینجا 9 نفر به همین 100 دستگاه تامین کرده شده است.
مقصد ما همین است که استحصال جوراب بافی رو بسیارتر کنیم. در بازار طلبات بیشتر است. در برابر این صفت جوراب ها رو بلند برداشته طلبات بازار رو تامین نماید. برای تامین طلبات بازار داخلی اهمیت مهم دارد، چون که هم محصولات دوزندگی هم جوراب و هم پایافزال طلبات بسیار است. متخصصان ما کوشش میکنند که این طلبات را آموخته و بازار داخلی محصولات خوش صفت را پیشنهاد کنند. با تأسیس و فعالیت کارگاه پایافزالدوزی، شرکت صنعتی اشت در تامین طلبات اهالی با پایافزال استحصال خودی سهمگذاری می‌نماید. کارگاه با وارد و نصب مجموعه دستگاه‌های پایافزالدوزی چون دستگاه‌های دوزندگی، قالبگیری و کارکرد پایافزال، برندگی و سوختکنی فعالیت می‌نماید. با کوشش صاحبکاران و متخصصان شرکت به کارگاه دستگاه ساخت نوی دیزاین و گلپرتویی به پایافزال وارد کرده شده است که موثر بوده در آرایش پایافزال و اجرای عمل‌های خاص استحصالی کارها را پرمحصول، خوشصفت و مطابق مود و دوخت معاصر به طور اتوماتیک انجام می‌دهد. اشیاء خام اساسی به پایافزال، چرم طبیعی و دیگر اشیاء خام چون شیرش، تکبند، پتک و امثال این در اساس شرطنامه‌های همکاری از کارخانه‌های ساحلی وطنی و خارجی وارد و تامین کرده می‌شوند. متخصصان کارگاه در اساس تجربه کاری و از خود کردن تکنولوژی معاصر نامگوی و نوع و نمود پایافزال را در مود و دوخت‌های گوناگون استحصال می‌نمایند. در ناحیه اشت 4 کارخانه صنعتی به کار شروع نمود. این خیلی پیشروی کلان است. از آن جمله کارخانه پایافزالدوزی در ناحیه اشت بار نخست به کار شروع کرده ایستاده است. ما می‌خواهیم که با پایافزال‌های خوشصفت خود به مردم خدمت کنیم. من شخصا که در ساحه پایافزالدوزی زیاده از 30 سال کار میکنم در خانه در دکان‌های میده. ما بینایت خرسندیم که همین تجهیزات‌های نوی حاضر زمانه وارد کرده شد. ما میتوانیم از این تجهیزات‌های حاضر زمانه استفاده برده نمود نوی پایافزال، مود دوخت نوی پایافزال را استحصال کنیم. اگر ما پایافزال خوشصفت استحصال کنیم طلبات زیاد می شود. ما میتوانیم نرخ معاش کارگران هم از روی همین بلند برداریم. طبق نقشه شرکت صنعتی اشت با مقصد رشد صنعت در منطقه در برابر تأسیس سلسله کارخانه‌های صنعتی با افزایش حجم کارکرد سالانه نخپخته با اقتدار پوره رسانیدن فعالیت منبعد در کارکرد نخپخته حجم استحصال محصولات نیمتیار و نهایی می‌افزاید. شماره جای‌های کاری زیاد کرده می‌شود. کارخانه و کارگاه‌های جمعیت دارای مسئولیت محدود صنعتی اشت در رشد صنعت در تأسیس و افزون نمودن جای‌های کاری در دهات نقشی مهم دارند. با تطبیق لایحه‌ها اجرای نقشه‌های تجارتی استحصالی در مجمع‌های استحصالی شرکت جای‌های کاری و درآمدناکی اهالی زیاد می‌گردد. سروری دولت محترم امامعلی رحمان در صحن مجمعی استحصالی از نمایشگاه محصولات کارخانه و کارگاه‌های جمعیت دارای مسئولیت محدود صنعتی اشت و کارخانه‌های کارکرد و صنعتی ناحیه دیدن نمودند. در نمایشگاه محصولات کارخانه و کارگاه‌های نوتأسیس، کارخانه‌های رساندگی، دوزندگی، جوراب بافی و پایافزال از قبیل رشته‌های نوهای گوناگون، محصولات دوزندگی، لباس‌های مکتبی، لباس‌های مخصوصی کاری، نانگوی و مدهای مختلف پایافزال، همان نمود جوراب‌هایی که با تمغه مالی صنعت اشت استحصال کرده می‌شوند معرفی گردیدند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ضمن شناسایی با محصولات کارخانه و کارگاه‌های ناحیه اشت تاکید داشتند که یکی از هدف‌های رشد صنعت ملی افزون نمودن حجم و نانگوی محصولات وطنی و تامین بازار داخلی با محصولات استحصالی خودی میباشد. صفت و استاندارد و تامین رقابت‌پذیری محصولات صنعتی امکان می‌دهد که پیش از همه بازار داخلی با محصولات صنعتی عوض کننده واردات تامین کرده شود و اقتدار صادراتی بلند گردد. 2 سال قبل از این با اشتراک جناب عالی در ناحیه اشت سنگ اساس به کارخانه‌های صنعتی رساندگی و جوراب بافی گذاشته شده بود. انا امروز عید بالای عید است که با اشتراک جناب عالی نه بلکه 2 کارخانه بلکه 4 کارخانه صنعتی را ما افتتاح کرده ایستادیم. کارخانه‌های رساندگی، جوراب بافی، دوزندگی و پایافزال براری می باشد. هر 4 این کارخانه بار اول در ناحیه اشت تأسیس یافته ایستاده است. سبب اساسی کارخانه رساندگی آغاز کردن ما از آن عبارت است که تا امروز پخته ما
در حدود ناحیه کارکرد کرده نمیشد، یعنی که رشته کرده نمیشد. من رشته های اولین ناحیه اشت برآمده ایستاده است. زین رو تمامی مردم ناحیه اشت بار دیگر منتداری خیش را به جناب عالی، به غمخواری های جناب عالی، به مصلحت های مفیدشان میرسانیم. در مهلت 2 سال ما این 4 کارخانه را که به ما ضرور بود بنیاد کردیم. من از امروز عبارتاً ما نقشه گذاشتیم که صاحبکاران ناحیه اشت باز 5 کارخانه صنعتی استحصالی در حدود ناحیه بنیاد کنیم. من بینیاد خرسند هستم که راهبری دولتمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امام علی رحمان به ناحیه ما تشریف آوردند و کارخانه های ما را افتتاح کردند. برای ما این یک ایدی بزرگترین است، ایدی فراموش نشونده است. از دیدن جناب عالی ما به نهایت خرسند شدیم و در دل باز آرزوهای نوترین برای بنیاد کارخانه‌های صنعتی و راه‌ها را آباد کردن و عموما آباد گرداندن ناحیه اشت کمر همت را بزرگتر بستیم. در جریان افتتاح کارخانه‌ها سخن‌های جناب عالی را شنیدیم. ما بار دیگر قوه گرفتیم، الهام گرفتیم و در دلمان حسی وطن دوستی و خلق پروری باز هم بالا رفت. با راهبری و راهنمایی های پیشوای معظم ملتمان تاجیکستان باوری کامل دارم که باز هم موفق تر می گردد. 8 سентябр президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар идомаи сафари кӯрӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд пас аз ифтитоҳи корхонаи ресандагии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди саноати ашт дар ҳамин ҷо бо 100 нафар ятим аз шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд мулоқоти самимӣ анҷом дода ба онҳо тӯҳфаҳои идона тақдим намуданд. هشتم سپتامبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ادامه سفر کاری به شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت پس از افتتاح کارخانه رساندگی جمعیت دارای مسئولیت محدود صنعت اشت در همینجا با 100 نفر یتیم از شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت ملاقات صمیمی انجام داده با آنها تحفه‌های عیدانه تقدیم نمودند. عرض سپاس خود و تمام دستپروران مکتب اینترنت را اولا با اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسانم، زیرا با ما چنین شرایط‌های بهترین را مهیا کردند. ما یتیمان هرگز خود را روی افتاده حس نمی‌کنیم، زیرا مهر و محبتی صمیمی پیشوای معظم ملت دل شکسته ما را پیوند می‌نماید. جواباً به همه غمخوری‌های دولت و حکومت ما وعده می‌دهیم که مکتب را با بهای خوب و اعلی ختم نموده در آینده نامبرداری پرچم وطن عزیز خویش می‌شویم. تحفه‌های پیشوای ملت از سر و لباس، لوازمات خانش و مبلغ‌های پولی عبارت است. طور اطلاع داده شد که امروز در ولایت سوخت 621 نفر یتیم کل به قید گرفته شده است که 173 نفرش را دختران تشکیل می‌دهند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان ضمن سخنرانی یتیمان را به مناسبت جشن 33 سالگی استقلال دولتی تهنیت گفته از دستگیری‌های همیشگی حکومت کشور نسبت به آنها یادآور شدند. تأکید گردید که حکومت جمهوری تاجیکستان از روزهای اول صاحب استقلالی جهت دستگیری و صاحبکس گرداندن کودکان و نوسانانی که با امر تقدیر به پرستار ماندند تدبیرهای مهم را عملی می‌نمایند تا آنها راه زندگی خود را پیدا نموده در آینده همچون متخصصان ورزیده در پیشرفت ساحه‌های مهم اقتصاد ملی و آبادی دیار سهمگذار باشند. ما نسل خوشبختی زمان شکرانه از آن میکنیم که در تاجیکستان صاحب استقلال زندگی داریم. توجهی مخصوصی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان است که ما نورسان از آن الهامی تازه گرفته بهر دانش آموزی و کسب آموزی صدق دلانه جد و جهد نماییم. جواباً به غمخواری های پیشوای معظم ملت وعده می‌دهیم که مکتب را با بهای خوب و اعلی ختم نموده بهر شکوفایی وطنی عزیزمان سهم ارزنده خود را گذاریم.
президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни суҳбати самимии наврасонро ба омӯзиши илму донишҳои муосир, забономӯзӣ, аз худ намудани касбу ҳунар, дӯст доштани ватан ва эҳтирому авҷ гузоштан ба арзишҳои миллӣ ҳидоят намуданд. агар касб ҳунар дошта бошед, сарфи назар ки кадом касб ва ҳунаре шумо худатон завқ доред, ҳамон давай кунед, ҳамонро интихоб кунед. завқ дошта бошед, ҳамон касб ва ҳунар оянда шуморо ҳам соҳиби маърифат мекунад, ҳам соҳиби зиндагии умри бобаракат бибинед, хоб ҳам рӯзгоратон, зиндагиятон хубтару беҳтар мешавад. барои ҳамаи ин ноил шудан аз ҳоло хондан то давраи камолотатон мо шуморо тарбия мекунем, нигоҳубин мекунем, мехонем, соҳиб касб мегардонем, ба ҳаёти мустақилона гусел мекунем. кӯдакону наврасон барои ғамхориҳои падарона ба сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон миннатдории самимӣ баён намуда қавл доданд ки мактабро бо баҳои хубу аъло хатм мекунанд ва оянда ҳамчун мутахассисони варзида дар рушду пешрафти тоҷикистони соҳибистиқлол саҳми назарраси худро мегузоранд. дар ҷои мулоқот барои болидахотири ятимон ҳамчунин дастурхони идона ороста шуда барномаи рангини фарҳангӣ пешниҳод карда шуд. дар воқеъ ятимону бепарасторон таҳти ғамхӯрӣ ва таваҷҷӯҳи хосаи сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон қарор доранд ва ба муҳайё намудани шароити хуби таълиму тарбия ва роҳнамои онҳо ба ҳаёти мустақил пайваста таваҷҷӯҳ зоҳир карда мешавад. 8 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Ашти вилояти Суғд бо роҳбарону фаъолони вилоят мулоқот намуданд. 8 сентябр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Ашти вилояти Суғд бо роҳбарону фаъолони вилоят мулоқот намуданд. дар оғоз сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иштирокдорони вохӯриро бо фарорасии ҷашни истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон табрику таҳният гуфтанд. президенти кишвар зимни суханронӣ натиҷаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии ноҳияи Аштро таҳлилу баррасӣ намуда барои иҷрои корҳои созандагӣ ҷиҳати истиқболи сазовори 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва татбиқи ҳадафҳои бунёдкоронаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дастуру супоришҳои мушаххас доданд. таъкид гардид ки дар давоми 3 соли охир дар ноҳияи Ашт 850 иншоот ба маблағи умумии зиёда аз 160 миллион сомонӣ сохта ба истифода дода шудааст. пешвои миллат саҳми мардум аз ҷумла соҳибкорони ватандӯсти Аштро дар самти дастгирии сиёсати созандаи ҳукумати кишвар махсус таъкид намуда иброз доштанд ки танҳо дар 5 соли охир аз ҷониби соҳибкорон дар ноҳия 20 корхонаи нави саноатӣ мавриди истифода қарор дода шуда дар онҳо зиёда аз 1000 нафар сокинони ноҳия бо кор таъмин гардиданд ва шароити зиндагиашонро беҳтар намуданд. ба таҷрибаи намунавии деҳқонони ноҳияи Ашт дар истифодаи заминҳои шур ва бунёди боғҳои хуч баҳои баланд дода шуд. зикр карда шуд ки ба фаъолият оғоз кардани корхонаҳои бунёдгардида боиси ба шуғли пурмаҳсул фарогирифтани занону бонувони ин ноҳияи дурдасти кишвар мегардад. бо зикри нишондиҳандаҳои ибратбахши рушди иқтисодиву иҷтимоии ноҳияи Ашт ва иқдомҳои созандаи соҳибкорони пешқадами он сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳамаи нафарони дар ин корҳо саҳми намоён гузошта самимона изҳоли сипос намуданд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба вазъи соҳаи саноат ки рушди он яке аз ҳадафҳои стратегии кишвар ба шумор меравад андешаронӣ карда иброз доштанд ки дар 7 моҳи соли ҷорӣ дар ҳудуди вилояти Суғд беш аз 100 корхонаи нави саноатӣ ба истифода дода шудааст ки аксари онҳо ба саноати коркард рост меоянд. ба андешаи президенти кишвар дар самти расидан ба ҳадафи саноатикунонӣ бо суръати кишвар ва таъмин намудани шуғли пурмаҳсул дар вилоят имконияту захираҳои истифоданашуда ҳоло ҳам хеле зиёд мебошад. баъди таҳлили вазъи соҳаи саноат ва кишоварзӣ сарвари давлат ба мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо шаҳру ноҳияҳои кишвар вазоратҳои саноат ва технологияҳои нав кишоварзӣ ва дигар вазорату идораҳои марбута супориш доданд ки ҷиҳати рушди соҳаҳо аз ҷумла баландбардоштани самаранокии соҳаи кишоварзӣ тамоми тадбирҳои заруриро амалӣ намоянд. бо назардошти вазъи мураккабу ҳассоси ҷомеаи ҷаҳон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон масъулинро барои истифодаи самараноки обу замин ва бо ҳар роҳу восита таъмин кардани амнияти озуқаворӣ дар кишвар вазифадор намуданд.
президенти кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳамчунин вазъи барқарорсозии шабакаҳои обрасонӣ, нигоҳдории роҳҳо ва рушди бахши энергетикаро таҳлилу баррасӣ намуда, барои рушди ин соҳаҳо дар назди роҳбарияти шаҳру ноҳияҳо ва вазорату идораҳои марбута дастуру супоришҳои мушаххас доданд. роҳбарону масъулини вилоят аз сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон супориш гирифтанд, ки дар ҳамкорӣ бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва бо ҷалби васеъи сохторҳои маориф, кор ба ҷавонон, занон, падару модарон ва фаъолони ҷамъиятҳои шаҳраку деҳот ҷиҳати пешгирӣ кардани ҷинояткорӣ бахусус дар байни наврасону ҷавонон мунтазам чораҷӯӣ намоянд. дар фароварди суханронии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бори дигар иштирокдорони мулоқотро бо солгарди 33-юми истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон шодбош гуфтанд. бо итминон иброз доштанд, ки мардуми меҳнатқарини шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд минбаъд низ барои татбиқи ҳадафҳои созанда ҷаҳду талоши арзанда менамоянд. баъди суханронии президенти кишвар дар мулоқот бо роҳбарону фаъолони вилояти суғд, сокинони ноҳияи Ашт, Фирӯза Мираҳмадова омӯзгор, Зайналобиддин Мақсудҷонов соҳибкор, Зафар Аҳмад собиқадори соҳаи варзиш ва Муҳаммад Халилов собиқадори соҳаи маориф суханронӣ намуданд. бинандаҳои азизу гиромӣ, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. Хайр, саломат бошед.